n'ubundi twerekeje ku kibuga cy'imirwano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Rucuru hafi na Goma, nanone kandi hafi n'umupaka w'u Rwanda, ku ntambara ikomeje kuhabera ya M23 na Kongo cyangwa se n'igisirikare cya Kongo FARDC. Amerika hari icyo yavuze kuri iyi ntambara, itangaza yuko hakwiye iperereza ku byo RDC ishinja u Rwanda. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe nawo hari icyo wabivuzeho. Reka tugaruke kuri iyi ntambara iri kubera muri Kongo no ku mitwe yitwaje intwaro ikorera kuri ubu butaka ikomeje kubangamira abaturage b'iki gihugu cya RDC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi nkuru zose ni inkuru dukesha igihe, gusa reka tubanze duhere muri Amerika. Amerika rero yasabye iperereza ku byo RDC ishinja u Rwanda kubera M23. Umuyobozi wa komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Bob Menendez, yasabye ko habaho iperereza ku birego Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC ishinja u Rwanda byo gufasha abarwanyi ba M23. Mu itangazo ryasohotse ku wa gatandatu, Menendez yavuze ko yamenyeshejwe ko u Rwanda rutera inkunga abarwanyi ba M23 bashinjwa gukora ibikorwa by'urugomo, kugaba ibitero ku ngabo za FARDC, iz'umuryango w'abibumbye no ku basivile. Uyu muyobozi yavuze ko hakwiye gukorwa iperereza ryimbitse kandi abantu bose bagaragaye ko bateye inkunga imitwe y'abarwanyi bagomba kubibazwa. Ikibazo cy'abarwanyi ba M23 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC gikomeje guhindura isura uko bwije n'uko bukeye, no guteza urunturuntu mu mubano w'u Rwanda n'iki gihugu cyo mu burengerazuba bwarwo. Mu cyumweru gishize, isura y'imirwano imaze amezi 3 hagati ya M23 n'ingabo za FARDC yabaye yindi, ubwo abayobozi batandukanye ba RDC na societe civile beruraga bakavuga ko aba barwanyi baterwa inkunga n'u Rwanda. Ni ibirego u Rwanda rudakwema guhakana, ni ibintu byageze aho RDC yerura ishinja ku mugaragaro u Rwanda ko rushyigikiye M23. N'inama nkuru y'umutekano muri RDC yabihereyeho ifata umwanzuro urimo wo kwihanangiriza u Rwanda, aho itangazo ryashyizwe hanze rivuga ko guverinoma y'u Rwanda ibangamiye inzira y'amahoro iri gutegurwa mu burasirazuba bwa Kongo. Undi mwanzuro ni uwo guhagarika ingendo za Rwandair ku butaka bwa Kongo, ndetse byemezwa ko na ambasaderi w'u Rwanda Vincent Karega agomba guhamagazwa. Ku rundi ruhande ariko u Rwanda rushinja RDC ubushotoranyi, aho mu cyumweru gishize igisirikare cy'iki gihugu cyateye ibisasu mu majyaruguru y'u Rwanda bikomeretsa bamwe mu baturage, ndetse ku wa gatandatu gishimuta abasirikare 2 b'u Rwanda kivuga ko bafatiwe ku butaka bwacyo. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda yavugiye kuri televiziyo y'igihugu ko ibibazo bya M23 ari iby'abanyekongo kandi nibidakemuka bizakomeza bizurungutane. Yanavuze ko ubushotoranyi bukomeje, u Rwanda ruzakora ibishoboka byose kugira ngo ubwo bushotoranyi butajya ku ntambara. Yakomeje ati, u Rwanda rwiyemeje gukora ibishoboka byose kugira ngo rufatanye na Kongo, ubufatanye n'ibihugu mu karere kugira ngo kiriya kibazo gikemuke binyuze mu nzira y'ibiganiro n'imishyikirano. Runasaba kandi ko imyanzuro iba yafashwe ishyirwa mu bikorwa kandi ko Kongo yagerageje guca mu nzira ziba ziteganyijwe. Akomeza agira ati, ariya magambo asa naho abakongeza bagerageza kuyagabanya. Bamwe mu basesenguzi bagaragaza ko ikibazo gihari uyu munsi ari uko Kongo idashaka kwemera ko abanyekongo bavuga ikinyarwanda ari abaturage bayo, bakumva ko bagiye muri Kongo bahagarariye u Rwanda aho kubabona nk'abanyekongo. Ibi bituma igihe cyose bahagurutse baharanira uburenganzira bwabo byitirirwa u Rwanda, kandi Kongo iyobowe neza yagakemuye ikibazo cy'abaturage bayo. Ni mu gihe kandi umuryango wa Afurika yunze ubumwe nawo wavuze kuri iki kibazo. AU ihangayikishijwe n'ikibazo cy'u Rwanda na RDC. Perezida wa Senegal Macky Sall uyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe yahamagariye u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC kugana inzira y'ibiganiro mu gukemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi. Macky Sall yatangaje nyuma y'iminsi hari umwuka mubi hagati y'u Rwanda na RDC byaturutse ku mirwano ihuje ingabo za Kongo FARDC n'inyeshyamba za M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. RDC ishinja u Rwanda kuba inyuma ya M23, u Rwanda rukabihakana. Kuri uyu wa gatandatu u Rwanda rwagaragaje ko
hari abasirikare barwo babiri bashimuswe na FARDC ifatanyije na FDLR. Nyuma y'iminsi mike izo ngabo ziteye ibisasu mu Kinigi mu karere ka Musanze, Perezida Macky Sall yasabye impande zombi gutuza zikagana inzira y'ibiganiro kugira ngo haboneke amahoro arambye. Yagize ati, mpangayikishijwe bikomeye n'umwuka mubi uri kwiyongera hagati y'u Rwanda na RDC. Ndasaba impande zombi gutuza no kugana inzira y'ibiganiro bigamije kubona igisubizo giciye mu mahoro ku nkunga y'inzego z'akarere n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. M23 ishinja leta ya Kongo kudashyira mu bikorwa amasezerano basinyanye mu mwaka wa 2013 yo kubinjiza mu nzego za leta n'iza gisirikare, abandi bagasubizwa mu buzima busanzwe, no gukuraho uburyo bwose bukandamiza abavuga ikinyarwanda muri icyo gihugu. Aho gukemura ibyo M23 isaba, Kongo yahise ifata uwo mutwe nk'uw'iterabwoba ndetse ihagarika ibiganiro nawo, ahubwo ifata imyanzuro igamije kwihimura ku Rwanda, irimo guhagarika ingendo za sosiyete nyarwanda ya Rwandair. Ni mu gihe kandi tukiri ku mitwe yo muri Kongo ihungabanya y'umutekano, tureta dusimbukira ku yindi nkuru nayo iri kuvuga muri Kongo y'abantu 17 babonye baciwe imitwe. Ni inkuru nayo dukesha igihe yaho umutwe ugira uti, hatahuwe imirambo 17 idafite imitwe. Abasirikare bari mu bikorwa byo gucunga umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batahuwe imirambo 17 yaciwe imitwe. Iyi mirambo yatahuwe hafi n'umugezi wa Ituri mu gace ka Irumu mu ntara ya Ituri. Bikekwa ko ari abaturage bagiye bicwa n'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri aka gace. Umuyobozi w'umuryango utabara imbabare Croix Rouge muri aka gace, David Bienza, yavuze ko abarwanyi b'umutwe wa IDF urwanya leta ya Uganda aribo bashobora kuba barisha abantu kuko ariwo urangwa n'ibikorwa byo guca abantu imitwe. Uyu mutwe wa IDF ukekwaho kuba inyuma y'iki gikorwa muri Gicurasi 2022 wagabye igitero mu gace ka Iduma kigwamo abantu 20. Dieudonné Malangai utuye muri aka gace yabwiye ibiro ntaramakuru AFP ko batabashije kumenya imirambo y'aba bantu bishwe kuko iyi mirambo yatahuwe yaratangiye kwangirika. Ngayo nguko bw'ibyo bikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turacyari ku kibuga cy'imirwano muri Kongo, andi makuru atandukanye aragenda aturuka muri kiriya gihugu cy'abaturanyi turajya dukomeza tuyabagezeho tanu gusa. Nimba ari bwa mbere ubanye natwe, uramanuka kujyaho hasi hari ibara ry'umutuku ukandeho muri ayo magambo yanditseho subscribe, urabona inzogera iri iruhande nayo ukoreho kugira ngo uzajye ubasha kubona amamenyesha buri uko tuzajya turangiza gutunganya inkuru, uzajye uzibona mu ba mbere. Ushobora kumva aya makuru wayasangiza abandi, wakora share ukamenyesha n'abandi bakabasha kugera hano kuri Boston TV bagakurikirana amakuru byaba bibera ku isi dutuye ndetse n'ibiganiro bitandukanye